بله هفته کم لسر آسمان حرمی ایرشکه دجواری بالافرین دولت ترکیه لسر باکور روشتات سوریه هیه لعالیه که دنده بجاهیه داشتیم دولت ترکیه قرکر هما بجا بطوبان به ایرشین خو هر در دایه برخوا ده وان ایرشانده بدهان شهید و بریندار چیبون و هرسا خلق باکور و روشتات سوریه لدجیم و داگرکریه هر کد چه زیده تر دبم ایرو لباجار دیری که لحسه که لکوبان جانگورین آزادیم به آوای که جرسه جعالی هزاران کسی و هاتن آخر کرن. اما ایرو جاره کردن هول بدن. در برنامه خواهد طایبه دم ایریشن قرکریان داگرکریا دولت ترکیه و هر وها پشت پردین و آرمان جنوین سرکه بریا میوان خوشی با بینرین هجارا پارو بکن لیل عالیه کردن. بینگاه آزادی ج عبدالله اوجلان را چهارسری ج پرزیریکا چهارسری سیاسی گلی کرد رژیم لگلک ولاتین در بین جهانی هاتیه دست بکرن و که روشاوین سرکه او تکلیاوانیا به هر رژیم هول بدن به برنامه خواهد طایبه ده بریا میوانین خوین هجاجی با بینرین هجارا پار و بکن و بویاوی برنامه ما دست پیدا کرد. بله جاری که ندم خوش ببینید هجام اگود اف تام هفته که کم دولت ترکیه قرکر با آوای که هوانه هم ج آسمان او هم جالی بجاهی و ایرشی حرمین باکر و روشتات سوریه دیگه د وان ایرشین خود هم بجه هر تجدای برخوا به آرمانجا پیک آنینا قرکرن لعالیه که کمکوجان پیکتنه لعالیه که دنجی بناسازیا حرمی دیگه آرمانجا ایرشین خو ین قرکرن او هر تجدای برخوا ده في برنامه طيبه ده امي حول بدن جاري كدن فان ايريشن قركار ين دايركريا دولتا ترك ين لسر حرمي او پشت پرده او ارمانجا و گف قوارنين کو او پیامن گف قوارن ين شفر رژیم ترکیه اردوان ين جبو حرمي جيب بميوان خوره بو بينرين هجاره پار و بكن لسر في مشاري دو ميوان مين طيبت ين بجداري برنامه ما طيبت هين او جيم فرحان داوت هفسروكي بروار ريك خستنا تفجير جواكا ديمقراطيك تفدم ل کانتونا حسکی بمرا آمده لعالیه کردن لباشر رقایجی برس نوروس مسلم اندام مجلسا گشتی پارتی ایکتیا دموکراتیک پیاده بمرا آمده ام دسپیکی بخیر هاتنا و هر دو میوان خوین هجا دکن و هما پرسامه دسپیکی جی ام وسا بجین ایرو باکور روشلات سوریه تبیکافشین هاتیا راگانده جی مراسمه که گرسی ینجبو شهیدان هاتبول دار خستن ام جی مراسمان دسپی بکن حوال فرحان پیام کد مراسمی در کت شبو. امجی دریا تیزون رونهیره ام ساساقی مربوط شهیدات توعد خوازن و در بسمونش برین دارار. براستی پیام ایرو گلی حسکه و تایبد لسر آستا باکور روشلات سوری دا دجمنه ما فاشست اردوغان انو هون چو قصی ایریش بین سر ما اف ملتایا و الپی شهید خوبه و بل دوزا خوبه بل دسکفتی خوبه جبرولوجي براسي هالوسطى ملت خوانيبو بحزارة داكات البي شهيدة خوجي وامجي وقت باجاري حسكي تشتي برش عواتي خواني كرو اي شيء تشد بيجي ملت باخو خو غريدايه بدوزا خو غريدايه بايديولوجيا خو غريدايه بسركفتني شهيدي شكل هزاي شكل شهيدي شكل بي غريدايه جبرولوجي حتى داويجي اف هالوسطى شبو دجمي مو تواي قال دروجات باكور سوي دي ايج بهستي خو دوان مراسم ش تبلي بوجي وتلفلي بونك بو جرام بو ودنجي دا بله هر همان پروسس شوي جبتم حوالا نوروس نها شخو ما قلت ایرو خلق باکور روشلات سوریه جاره کردن به دوان مراسمین جانگورین آزادین آخر کردن ده پیامه که اشکره ده هون و پیامه چاوا شروع ودکن حوال نوروز گر دنگی مد بهیسی بله از باورم ده پیوندی ده پرزیری کنه حوالی من تکنیکی هود دنجاره کردن جیم ده وی پرزیری که تکنیکی یا لگل میوانا ما نوروز مسلم کو جرقای میوانی برنامه ما چهار سر بکن حتی پرزیری که چهار سر کن ام به حوال فرحان رحمه دوام بکن نه حوال فرحان هفته که خواب جا قدیا ایریشه که به آوای که خوفانه
یا قرکر یا داگیرکری یا دولت ترکیه لسر حرمی پکتی لگوری و دستپیکرنا و ایرشی به هم سالوگرا کمپلویا نامنتوی یا لدجی ریبر آپو و همجی داگیرکرنا سریکانی ده چخاسی تکلیه که خوابو؟ براستی اف ایریشانا هفتیک درباس بو بس از وقت شخص نرینامه جی دستپیک شورش روجاوات چه بویه ایریش لسر روجاوای و کمپلو لسر روجاوات چه دبه يعني دسبيك مديق حكومة تركي همه هولي خددان قدرية چتار مثلا دسبيك 2012 نورية جبهة نصر ده بيشتي به 2014 داعش خص دوري بيشتي به كومبلكس چه دبون جوينك چه دبون لتواهي نابرا 4 آلیه ده سوریه روسیا ترکیه ایرانی ده اوجی گش بو کتنا مجاریش بو کتنا اداره ریبریا خسر بوجی و داوی جی ام ببینیم و بحمی تکنیک خو بحرب خونی خاصه جی ایریشی سر به مرحله که این دست بیک ده اف ایریش هنن نج انقاده بس به هفته داوی ده براستی ایریشن پر هوانه پر به اخلاق پر دوری مروحی و انسانیه مثلا دست بیک دخست ملت کوچبر بکه لجینا داگر کر بکه بس انا دوان هفت روز داویده هجي ملت خدمتش ملت قدمي اللي دخل جي اس في دخل المستشفيات دخل لحمي دري كيس دخل خدمتش فاك دخل اللي دخل بوچه ارمان جاوي جي يك جي ملتا ديسا كوشبر بك ديسا به الملتا برچي به ديسا ملتا باراده بمينه به هيفي بمينش بولوجي يعني الاستك هدي برنت وهوانا اللي دخل هم بيجي دمنا دج دبينن والبرچ يجي يعني مثلا دحشت مهيدل جيكي پرورده خستيه 29 شهيد دوي وان دربات شون او كسي شهيد كتجي او كسانا جي انسان شبو باراستنا في قليبون شبو الهمبري مخدرات بشبو كارب او لهيك تخنا واجواكي جي يعني نل ديجي حكومه تركيا بون وجدي جي دم اعلان يا خصبو حتى انا يكفي شكل ما باليه حكومه تركيا شو دائما تم او دخاز في اراده بشكينه وارمان جاي ميزانن دخازه يكتيا قالات تنبك دخازه فكرك ديمقراطي تنبك دخازه مشروعك ديمقراطي نافا سوريا ده تنبك شبو كاربه ارماج اخو بين بشن بارتشن سوريا قد بك بدست اخو وبدست تشتي اخو بن كنترول اخو شبو كاربه في ملتي تغييرك الديموغرافي خبر فرحان هاف دولة تركيا قركر وما قلت يا جماعة 2011 بي في دي بيفاجاك ودست بيكر هرتم هولداد خاكا سوريا دوسا تبلي هفيه بيك بين يان قوان بيجين هيزال سوريا بخبن دبن كنترول خودم و دمر ببريا خسر وحتى رجا ايروجي جبو خواكي ما ترسيك سركت بينا يعني اما ترسيكو دولتا تركيا او قاز جري ببريا خسر دبينا تشي جل او ترسيكو سيستم ديمقراطيك على حريم بيك خاطيه ويجبو يا مترسيا سركبه ودنوا خود في سيستم ديمقراطيك قبول نكه يان جي اف يك نشانه ويا كيكو دولتا تركيا ج ديمقراطيك بون رنا عمديه راست يعني دولتها ترك راست جي ديمقراطية آمده يجي أو جي مشروعك الديمقراطي دترسن بس أنا أمي برساتين عوي مثلا نهي جوت مهي بهدو جريدون مثلا أبا جريدون مثلا تركيا بروجا كوي دي روجلات النبيين هي بتايبت للسوري وعراقي وان جهاد هي او بروجا برشن جعد سوري ضمي وقت سلطنه عثمانيه اردوغان شوار ايجل همبري في مشروعيه سكن وناهي الام مشروعيه بيش كمشروعيه داكري بيش كفي ريبيريا خسر كما جبر ايديولوجيك ديمقراطي بروجا ديمقراطي بفكر وفلسفه كنه جواك همي بيكاتيه ناوا جواك باكور روجلات السوري بهدور جيان كن و بروجالاجي ونبس شبو باكور روجلات السوري وشبو توهي سوري شبو چاره سريه بيجي اجبر ولا جي حكومه تركيا ترسيق ديمقراطي دا كفيش بر دولتك هري دسلادار نافا روجلاتا نافين دو ايج ما في انسان دخو ايج ما في نزيك 6 مليون كرد نزيك 6000 كيلومتر مربع عرض كردستان من دستوريه دويديه وايه دسلاداريه خدك ودخازه تم قرقناك بنافا كردابينو تشاواك بري 100 سالي ارمن تنكرن انا دخازه مثلا كرداج تنبك اجبر ولا جي مشروع كي ولا ديمقراطي الكيركي بفكرك ديمقراطي ناي كيفاوي ودخازه يعني شو خواك ما ترسيك سر كده بقولوا جي اف مجارانات كارجش بهدوك مثلا كومبلاك شكل السر بر ابو
ده 1980 نهي جوت مهده وإيريشا لسر سري كان يجي ده نهي جوت مهده بله شخوا اف طيبت من ديكي دولة تركيا قركره انقام جنيه حكومة فاشيستية دولة تركيا هرتم روجين طيبت ينجبو جلاند هالبجر ادوان روجان دو وكيت بجن پیامه که داده که اس او سوز او داخوازن و او هیوین و اس ناهلم که هون بجینج بوویه که هر تم دوان روشن طیبه ده ایریشل سر هریمان دیگه هر ده همه چارچوبی ده میوانه مایا بریس نوروز جا آمده می بری خوابدن رقی جاری کردن هم ده بجین حوال نوروز جبو بجدار بونا و هم سفاسیا و دکن او پرسا سرکیا که از دخوازم جوشی بکیم اوا نها ایرو لهرمین باکور روشتات سوری خلق داکتن لگورستانان بحضران که از داکتن او مراسم جانگورین آزادیان با آوای که هیبت خاطر دار خواستن گلو هند ام دکارین بیشن دنوا وی هفته ایریشا قرکریا داگیرکریا دولتا ترکیه ده پیام هری سرکه و زلال اشبو داگیرکریا دولتا ترک دوان مراسمان ده هاتا داین سردا برا سری واسه سری حمو قال ما يكرد برا صابه والشهيد نورا ذات براستی يعني جبو ابيريش انا بام كان رجع دولة ترك داغر كر سر وكل رجالات سوري تكير ذات بترجع يعني انها ابيريش ام بيجن سياستك ني وقت يعني سياستك ايريش بتشوها ودك يعني بارك ايريش كرد اما ام بيجن دسبي حر دم كيف تشتكي دمشق ذات برای بلکی نزدیک سینور تنه دبه بشه ذات جی نزدیک ریوبری حوالی میجن حوالی میخورد به ذات بشه شری تیبت مشام بشه ذات حول دان وال تبله بیا که ناب قلی کرد و حمو بین عشیر و زمان البرجی بکه ذات بین هایی به سیاست نهاد شبیه ذات ایریش کوچه به ذات سازی و بنگاهی مثلا بین ریوبری خاصه نها دو وك رقة شهيد رقة ذات بيشوازي ملت مي كرد در كاتن بالشاب بو بيشوازي بو شهيدان ذات مراسم رقة ويسبات شبه بقولستان شهيدان براسي يعني باش داربوني قال لي كرد حمو نتهني قرد ايه اما وك قال لي رقة ترباش بو يعني بايشك بو وبجوش بو ذاته يعني قرق ابنها وك بكي هرمي بيجي ايكو ايرو مش شهيدي خراكر بإجمالي أو دركتنا حمونا توئي رجولات باكر سوي الثاني مساجك السياسة دولة تركيا داغر كر أب يعني أب هبقرتني كو يعني شيبيا بشتي أب بروجي عم بين ربري خسر بروجي عم بين بروجي سروق أو بو فكري كو فلسفي كو بلا بيزاتي أبزاتي مساجك بشتي يعني تشتكو هول ددي كوتغاسي يعني او جي تشيبي انه وقت نزل يدما اما تشبكي اري هوال نوروز قال فريشا بله هوال نوروز اسوي برسيما شتاجي بكم هم جوال فرحان رجي هنا كما كسرفيه كما قال كر ما قلت دولة تركيا يعني دماكم روف تماشا دکه لجی آلوزی که خوش دبه هزید گرش برکو دستوردان ایت دکه حول ده پروژه قوین داگر کردن ین بکار علنا لور چکرنا چاتیان خورد بکلی دما مروف تماشای سیستم ریوبری خاصری باکو روشتات سوریه دکه روج هاتی دامزراندن و حتی روج ایرو هر تم اف دولت قرکر و جبو خواکه مترسیه که سرکه دمینه برسا کوم جوال فرحان کر او بو گلو اف سیستم ریوبری خاصر جبو ترکیه چه قاسم مترسیدار او اف نشانه ویه که گلو ترکیه جبو دموکراسی بونی نامده بطيبتي چهار سرکنا پرسیه که نافخوایی راستی بله يعني تركيا اف ایریش او کاری کن هات کن تسبیک يعني بين ریوبری خاصر کو آبابو حیان واجی ذاته خود دیارا بیلیه او ديمقراطي نه آمده او تاني نه بس تاني دولت تركيا داغر کار جبو پروژه نتاو ديمقراطي ترسن بو پروژه که انها بلکی دسپیک پروژه که تاني ریدای سوری باکوری سوری بس انها وقت انها ونزانن و تاني نتاني باکوری سوری انها هلی رژیم و دولت دن او شورش کل دولت تجي ذات تشيد بها او جي بحث ذات پروژه دولت نتاو ديمقراطي جبر به هاوي او کاری کنها معانی زمانی یک سیاست کنه يعني انها او ترسا خيوط كي يعني حاجتنا كي ذات يعني تحليل جي او ذات
ام دغازم تشتكي بالكي ون زمانها بحث تحليل كر بله او دمك وسرق او ذاتك او تجريدك وتشيد او البحث ذاته ترسي بي امين بي ديمقراطي بي بين بروجي نتاوى ديمقراطي يعني اولا قلت انه سرق او دمك وتجريد شبه او فكره او بلابه ووري بمراندن بس اولا دي بينن جبي ام بين ترسي بي هوي تشيبو جبر بي هوي تحد بي تشتكي تشيكن از انها نيرينا كمان الشخصيه يعني او انها بلكي فرنا بلكي كيف خاش او تشيبي ام بين شهيد شيبن جينا ام بين هري حساس وهري اول ليت خيا بس قالك قول نيرينا من ادم تشتكي ديجي في تشيبي يعني تم ترسكي دين تشيبي اما افكارك كوتكي وك حركارك وبنكت امجي بركه ابجي ايدنا كي تشبكي دولتي تركي داغر كرجبار قال لي ما قال لي الترك واي كرد الكل اهالي ترك ذات اوجي بحثه وك هيلي ريجيمي بحثه ام بين توا ديمقراطيه كنجبار او ميناكا كجيهاني وسرق اكو ذاته برتوكي سرق اكو افتش يكونها تشبن بلكي تحليل برد قاصاك ايكو برتوكي سرق اكو ام بين خاندي زالي افتش يكونها تشبي او راس مالي يكونها دمشيه ذات برد تحليل كر واني زمان برتوكي خاغو افتشتاوي تشبه ذات انها يعني ترسي برجام دولتي تركي داغر كر راسته يعني جبر برگرن چه تحلیل سرک آبو برکریه بخواد يعني تيك دبيه اما بچه هاوی سرک آبو زانبو انه اب پشت بقاصال اب تشتا چه و ام بین پرسکریکا که جهانی چه که جبر حد بیام حرکو داره ترسي خاينين بزياده بي يعني قاسي كو ترسي زياده او در فات خاطرني كو كيف خاش بده انه بقاسي دي شكر شهيد شبه اب شهيدا جرقنا نسبه جمهوري زمان يعني بقاس قال رجالات باكل سوري حمونا تو در كابن جرق او جوي اجماري قال لك ودر كابن بشهيدي خاراتن وسال هل ده او جرق جيت ترسيو از باورم جي اساسا جيت ترسيو يعني اب تسميه بري هول نورس اما ذكرين بيجن او دولة تركيا لحريمين كدبن حريمين كد داجر كرنا ين لسوريا ده دبينا كدما ايريشك بيكتي تشاك او جنازه وان چتي وان حمل ورد من الدرافن او لبندي بون جبو حريمين باكور او روشلات سوريا ين ريبريا خسر جي روشك بفي او در بكبه ل دفن مراسمين كو ايرو دركتن دجي خوياكم پیامک زلال جبو وی دولت آخرکر هاتیه داین که برخودانیه که به هم پاور مشاندن و جرس خواستم پرس جوالی فرهام کم اوشید درباره وی که ده نها لگوری قانون نتوین یک بوی او یک جلک جارانشید کنسه اولکاری یا نتوین یک بوی دتینی قاش کرن دما کو د شرکه ده انگو د ایریشه که ده بنسازیا جنس سیویلان انگو هم بجین پیوستین جیانی تینا آرمانش کرن و که سوجه که شر دزگرتن او حتی جه یک دادگاه جزان نامنتوی دجی ادی برتکت نشاندن اول هم بری جی دوستین وکرن دولت ترک تبی کوی کی دزانه چاد کار با اوای کی وسا بر بچاف او اشکره هم ایریشی دورین جانی بنسازی و کو دپوین آوی جی کهربیه سوتمنیه جین خدمت گذارین جواکی بکه یعنی چل پشتا خود بینه باوریا خو بچتینه کو حتی وان ایریشان با اوای کی وسا راحت بکتینه تركيا دسبيكا شورشي وحطاء قاعده بدنجيا دنيا استغلال تك مثلا تبين اتحاد دولة اتحاد الفيدا كيدانه وسركشاي امريكا تك وروسيا جيل الفيدا كيه ايج حدو دولة هري مزند الدنيا الفيدا كينه وهيئة المتحدة جي بدنجة CPT بدنجة منظمات حقوق الانسان بدنجة حركس بدنجة اف بدنجيا هيزك دي تركيا بحمي هو بكاري هوانا رابل هم بري إرادة قلان لباكور روشلات السوريش بولوجي تركيا نرى من هاجر بشاي نيجرتن وهاجر هالوسن هيئة الأمم المتحدة منظمات الدولي منظمات حقوقي التحالف الدولي ريل بشاي نيجرن وكارن بر خراب جيبك ودكجي مثلا تبيني قال لك جارا قال لك جيادج مثلا اللي جي باراستنا روا أسلحة كيماوي جبتي يعني أسلحة هيدروجيني بكار انيجي وبيدنجات جهانش بولوجي برجواندية دولة الهندرة السورية ده وبرجواندية دولة التركية بحضورنا شو بقول لك بس مثلا اف دولتك هندرة السورية ده اف دسبيكا مثلا بيجد 2014 وفرد حطانك يك شارسري يك نرينك راس شبو شارسري آلوزيا سوري تني وحد ليش آلوزي زيادة تدبيش بقولوا جي بروجي وان بيجي ناي
و پروژه بجینای صراع دنا برا وان دولت بخودش کی ضحیاوی کی فداكاري كي خوينه دي ملته مثلا تبي افقس ايريش لسر البرشاوي تحالف الدولي بدنجه حتى امريكا تصريحك راس نداي حتى نا فرنسا داي نا المانيا داي نا روسيا داي نا حكى نداي مثلا كاس نابي شو مثلا تدري المستشفيات تدخل جي سفيل دخلت مثلا جي غازي دخل جي مازوت دخل يعني سبب شو شيء حركه زيزانه ارمان جاوي هرمي بي خدمه به اللي ملتها كوش بربي وش بوق قارب تغييرك الديموغرافي شيك وقت شال سري كان شيك جريس بي شيك العافيه شيك والباشا الجرائم شيء كي حكومه التركي يعني نابي بالنابي جرائم حرب دنا بس كاسك حتى انا هلوستك الراست نبوي مثلا قاعد تبينه ام نبي شيء مثلا حماس هندري اسرائيل مثلا وي يشك شيبو يشك الراس هو نبو لتبين دنيا كش كتهدو هيئات المتحده الدولتين الاوروبيه ناتو حتى دولتك نما وكتيه هدو شافي مساله شارع سربك ليرو حفت رود هندري باكور سوريده ايريشن بطياره حربي بطيارين بطيار بمدفعيه اخو بصاروخ اخو بحمتش اخو دافيش بيدك يك بيانك دناخ يك تصريحك اجنبي شبو تشي شبو بس تشتي تبي كل ليفرن ها تبي كل ليفرن والسر جوي اجواء وايد باص يعني السر وايد مركز روسال هندري جزيره دي امريكا دي كده تحالف دي السر جوي واندر باص دبي ودرل جي سفيل دخل والبچ عواج دبين زارو شهيد كيفن جن شهيد كيفن مثلا حمتش جي خدمته يعني مثلا دو بير شوي الجيب عمالي بامبو عمالي بامبو دخل ودكسر ديمنا دكت وحركش دبين جي بيدنجيك يا بيدنجي تشد دي هيزك دي حكومه التركي وك اردوغاني فاشست انه ليخه كسك جي نابي تنا وقت كسك جي نابي شمات ليد خجي حتى نبي لين خجي كاس نابي جي شمات ليد خجي ايش بيقولوا جي بيقولوا جي اف هزا اني واشخر بكيف اخل بتش سلاح استعمالك ونبس بيقولوا جي قال سلاح دولتين ناتو دي دولتين ناتو بسلاح ناتو المدخه يعني برچاوان بدها چلو حف شهید حتى چلو حف شهید كتير نوا زاروك وجي هنا وايه كتير برانيه واقش مدنيين يعني تكار مثلا اب اساي شمال تكاري تاخ صفه مدنيه تدور خدمتها شهادتها ان كريم بيجي نيوان انضمن اسايش جي دروتيا حري سركه يوان هيزم كواليسيون نابنتويكو باواتي اشكال را خبر چوان لحريمه كون بيجين هيزن اسايشكو اولكاري دنوا باشران ده نه باريزن بدمت چون بكار بل دجي تروري شربكي اف كواليسيون لدجي تروريش بو تكوشينا لدجي تروري قاشو لبره حتى كو اولكاري دنوا باشار كه دجي عاليه اسايش و نه بدس خست نه باراستن اولكاري چاد به ترور چاتك دچه مبني بو اوكي اشكال دروتيا وانا اين ابكسانا درون پروردي سينش بو پرزانه بش بو كارب البيشا مخدرات عليه بگرن امزان سينوري ما فكريه سينوري ما جاليه تركيا دي جاليه سوري دي جاليه حد فكريه جيج حركس كاري مثلا مخدرات درباسكي خرابيه بك وان بيش ام دبين دريا استخبارات تميتي تركي دي دريا استخبارات سوري دي ومدير بر جواد شال دير ازوري شاكرين المنطقه دير ازوري شاكرون الحسكه خصن شابكن القرق دوريدن يا افكسانا پروردستان سر اساسش بو ري بشافيكن وابتشي كاري خدمات كاري دكين كيف تشكي رنگكي انساني يعني دخوازي اف هجبريه نخ نافا جواكي دي اول برچاوي تحالف دولي وتبن واف اسايش امكانين برنگك بن سيوانا تحالف دولي دي مثلا كارت بن تشك شرعيتك الدنيا قش مثلا اسايش قبول دكي ان اسايشك او لهي نافا جواك خد باراستنيدك لهمبري دزا لهمبري تشتا لهمبري كسي خراب لهمبري ملت غاوا قلت بري خد اسايش اف هيزا باراستنا جواكي دكي يا او هزاي هدفتي قلتن شو ما تقلتن جبر هندر دولة تركيا شو تخازه اف اراميات هندري روشلات باكور روشلات سوري دي بهل وشاندن شتا خبر ناويت وشا داعش وجبهه نصره ومدي بيدا دما دايش جا خبر ناوا جواكدن جواك باكور روشلات سوري بهل وشينن وملتها برا حدودن وفوضى كي تشيك ناوا بفوضى او في دبك وكارب ديسا دسي خديخ ناوا جواكي ودسكفتي جواتي خوينا خدرتيه دست جواكي داخل بله خير وبيرا حريمي وشقاره بديموغرافيا حريمي بدا گوهرتن لهرم آلوزیا هی جبو برجواندی و خب کار بینه حوال نوروس اس وی پرسش وجه بکم نها و که اول فرحان جانیزمان اف بدنگی که زیده یا قادا نابنتوی و بطیبت یا ولاتین روش آوی لهمبری وان ایریشن قرکرین داگرکریا دولت ترکیه هنه تاویکو او هیزین بناو کواليسيون او هر و هیزین روسین گارانتورین لسوریه جی لحرمینه تشتاکوز خواستم جواب پرس بکم اف بدنگی چتی گلو جهازا ترکیه تی انگام بشن دبردیلا و بدنگیه ده ترکیه جی گلک داخوازین وان پیکانیه
براسي نها برتشنا هبل فرحان واني زمان استهبل مثلا متغاصة تشتكي بيجي موك نيرينك الشخصي نها دم تشتي عمل سياسات دمشنا ويريش دمشنا دولة تركيا دوغر كان تايبات بحفت رجانا نعم تاني دولة نبنا توي دولة أمين منظمات و اي سي بي تي و اي نعم بيدعمنا يعني قرني لنا من بيجم أساسا أو هبديتنا كتشي بكوب شو هوي تشي بنظام أريكمنا لما نتهني إنه أمين روشي وقول سياسات الدولة ترك نمشيني قول كيف يوانتيا أو أنا جد بيت تماما لا أو أنا أريكنا جبر بيهوي ذاتها هبجي أوني زمان دسبيك شورشي دم كوكي إليش أكتبه دسبيك راجعاندنا يعني تر بحث بيهاويت كه دم بحثك وسلاحك أم سلاح درباس ناكن بش عقوبات أنت بشدتي يعني أب تشتكي تمها أما نها بدنگ برو أم بلبسانيان دقان أم كاريكو تما شاندن ذات يعني دست بيت كه بيكو أم بين بدنگ زيادة بدنگي معنا خفا بر أردي كده أريكرني واجي ذات ترسا تننا دولة تركيا داگر كر ترسا حمو دولة نوبنتا و أبجي بروجي نتاوى ديمقراطي يعني وقت تشتي كوناتي زمان نها قر أمزان حيا أم بين شر ويريش حتى أم بين يعني أصول خواهنا بنود خواهنا يعني أما دربا أم بين قال أم بين أي سيفيل أم بين تأثير خلوانا بزاروك وجن أم بين عليا كداين أم بين أي تمام مزنجي يعني وقت حتى كتهن جبهة هبه ذات أو شرات شيلو بس أنا تشتكي دربي أصولا حموها في درباس بش هي أخلاقي جهة سياسي جهة آبوري بحر تشتي أم بين درباس إجبار يعني إنه بتغازي بحر هاي به إنه بس تاني تغازي إيجاب بلكي سركه يعني إجبار بهاوي بدنجي وان أمجي وكو بدولة تركت بلكي إيجار سركه إجبار يعني براسي جور أزانم شو سياسات الجمهور هنا دماشين زاد بري بلكي سياستك فكري سياساتك يعني أنها أولا تشكرن وك ربري خسر نتاوى ديمقراطي رجولات باكوري سري يعني ترى سري جردي أما دمان هشبرك ودار باس كرو فقاس خورتي ما وجنجي ما وفقاس أم بين تشت قبلها في نوب جباك تشي وزات ترى سين تدين أنا هفالي ميكو شهيد كتن أكاديمي پروردات بني بيشي بيتشي بسكن نما أو تحمل لكن جبار كيش كي عم بين سياسات وان وجبو تجارات وان وجبو آبوري وان كي بسكن يعني جبار في هوي أو سياسات يعني از نابجم بدنگي از بيم أريكرن هبديتن بري ودست بيبكي جبار في هوي يعني ام بيجن گور کی پیوان هوتیه بله جخوا يعني دمین در باز بوده جویک باوی که اشکر هم جالیه ریو بران و او هم جالیه گل و باوی که اشکر دهات زمان کم بی اریکرنا وان هزان نپیکانه که دولت ترکیه بکار بهم بجین گلیه که جی لدیجی باکور و راشلات سوریه بکار بینه حال نوروز اس هما دیسال گلته دوام بکم نها پیامین داوید شفی رژیمان ترکیه اردوغان جاره کردن هم گفیل خلک هرمی باکور رشلات سوریه دخواد به جمع ده هر کلیه ده دوی هون بزانه منکام هنه اما ده هر کلیه ده دما کو جانی ما خواست دما کو دلی ما خواست اما ایرشی و بکن اما بناسازیه و پیدوین و جانی تونه بکن اما قرکرنه پیگ منن ده هم وقتی ویه که داشت بیجه اسرائیل با آوای که هوانه ایرشی فلسطینیان دیگه مزگفتان خراد دیگه جن تندرستی دیگه آرمانج هر وها هم بیجن بناسازیه ولات تیگ دبه دروتیا دولت ترکیه چند کاره هم لعالیه که باکور رشدات سوری وساده که هم جبو ولاته کدن جبو دوره کدن باس بحثا مافی مروان دیگه یعنی چقاسی افوی دقادا نامنتوی باوریک به رژیم فاشیست وره ببررن ها ابتشتي كل فلسطين شيء تم تدي فقاصاج فلسطين قال فلسطين دي اوجي تم ددنا بس سياسات اسرائيل يعني شبه بين دروتي ديك جبر بحث تركي نتهنه قال لي كرد او ترسو خرج بروجي نتهوى الديمقراطي نها هبل نها بقى بروجي ذاته هونجي زانن يعني بروجي ذاته هاتي زلال كر سر دنيا ذاته هاتي بلاد كرنا بروجي يعني جهاني چاره سری لحر تشتي بس بين اسرائيل بين السيستم دولتي وك سيستم بين دولة تركيا وك امريكا وك روسيا يعني كان سلطان الجورد من بحثه قال ناكن بحثه حمون نتو ناكن يعني كان بين الطبقة الجورد طبقة السلطة الجورد كان دبنا بس إما أمون فرق دكان نعم بلكي ونبيجي بلكي وقت مساجك جمال دشينن إنه قدام دلي ما تغادي أما بكن نظام أجي نيرنا كمن جداه بلكي يجي عم بين أمشاش بن أب تشتي كود بينها أب بيلكي ترسي كر يعني براسي ترسكة الهندر دولتي
تركي داگر کرد همو دولت نفنتو ای دولت هری مازن افترسه که پر مازن اجبر بی هاوی تنین ها وقت بیجن گل کرد ام هر چهار پارچان یعنی ام بین تدی کردستان بی چهار پارچانه ذات امانا هر پارچه که اوه که ترسن که هر چهار پارچه وقت دست پیکی وقت یعنی اساسی خواه بگه هفت بس ذات يعني ناني زمان موجود سياسات مان إسرائيل يكش بل بيهويش إسرائيل ناترسن تاني دروتي دكن بس إما تاني أم بيجن نا أم كردش ماترسن جبروجة نتاوى الديمقراطي ورغباري خاصر وفكروا فلسفة ساروك أبو أفتر سجوايا جبر و تأثير خا تما كبرى بيجبو حمود ام بین گل جهان پر باشه بس جبو او فکر و او سلطه جوان نباشه جبر بی هاوی او دروتی چیز بیه بله هوال فرحان دمامش جبر کو جبو وی بشه بر بداوی و چه هماس پرسی خوین داوی ادی جواب بکم ها ایریشن داگیرکری دولت ترکیه مگورانا وستن ایریش دوام دکن لدجی وان ایریشان تشتا هری پیوستی اکوان بجین خلک باکور و روشتات سوریه دوی بکت چیه تشتي هري بيوس جمرة أم برخدانا خزيدة بكن أم البيه هزا خوابن وأم يكتيا قلا خرطر بكن يعني مثلا حمو قلب هفدور يكتيا خو بيتر خرط بكن بس خاص تشك بيجم حمي هرمي هاتن الريزقار كرين ما نجسي حكومة سوي استندية ما دستي شتا استندية ما دستي جبهة نصر ما داعش استندية ما حمر ما تقرر يعني مش قريجا وان باقش مش قريجا وان باقش ما نجس دوتا سوي استندية شبولش خازم بتايبز مكوني مني عرب وی مسئله ناس بکن رو باکور رجلات سوری براتیا گلای جه براتیا گلای جه هفگرتنیه و هفگرتنا ما ام چارەسەریە کش بو پیش روز سوریه که دموکراتی شکن و شبولوجی تشتی پیوست همه پیک هاتیه هدری باکور رجلات سوری ده گام لپیشتا هزا خوابش برف هزا ما قصده به یا پکی یا بجه به تمثیل اراده آمد که پاراستنا اراده آمد که و هزی من هزن اولهیجی شبولوجی ام حتا دایی بواربن و ام جی هلوست اخوال هبری دزبیه خورده کن و ام جی آخا خود در نکبن شبر دشمن آخا افقس دقته دکه دخوازه ام جی آخا خود در کبن کوشبر ببین شبوک کاربه راحت کسن چتا بین نوا آخا ما و داگر کیام بکن وشخوره نوا ولات مد شخور او تجيا بكن ومجو دسبيكي مجو عفرين وجري سبي وسري كان برج عوايه ودولتها التركي تجاري خيره ملتها ناخذه ايج مالا سوري خلاك بيان في اصلي حكومتها التركيه ايج تلهبيا مثلا دك حكومتها التركيه وايه شبوت ايدش قلنا حواله مر ايج هري دوست اسرائيل دروجلاتا نافيد اردوغان ايج بموسات اسرائيل جريداي ماسونيا اسرائيل جريداي يجي اردوغان شبولوجي تخازم ملتي عربي بخابين تخاجي غزه بخي سياسات السروان دك شبولوجي حتى علاقات ويني عسكريه هنا وسلاح اسرائيل ذكر ومناورات عسكريه دك شبولوجي دوست ويني هري مزن بمنطقه دجي اسرائيل شبولو تشتي ما خوستن وقت ملتي باكور روجلاتي توا سوري بهم بيكاتي خو ام برخدان خو زيده بكن ام باخ خو بيغريتين بيشوبا شهيد خو بين وهلوستامه شوزات دياره وام يكتيامه باراستنامه برخدانامه هبونامه بله هوا نوروز فرصه داویه جز تبکن با اوی کینگر کو تبکاری بی برسواوی که جی بدیم نها ما گوت اف ایریشن قرکرین داگرکریا دولت ترکیه به تایبتی هم جبو عفرینه بگیره جبو سریکانیه بگیره هر تم روزن تایبت ین جبو گلی باکور و روشتات سوری جبو گلین هرم جخوره دست نشان دکرن اف ایریش به نسبونا هم داگرکرنا سریکانیه نه جوتمه او هم جیم به کمپلا نامنتوی سر ریبر عبدالله اوجلان ره گلو تصادفیه یان جی با اوی که زانبون اف دمه که دوی چاخی دهات بو هل بجارتن آنگوان بیشین باندورا کمپلوژی روشا گشتیان ها هی چه قاسی هیا و قرنيرين من أبين نتصادف ذاته أوجي تشكي وانا كنت تصادف بكن تنه يعني زبان هبل قلت وانا يعني تم دراسات بكن هولداني كو وك حجار بن كابتن هيجي بالنكب يعني سركبت سرناك بنجي بس أمانة ذاته تشتكي تصادف وين شينا بجبرت دي رجع قم لك وتشيب وبلكي وتشغيت يعني بين وك يعني وك اشكال نكر انه راس تشتغل شيء بس بشتي بقصال ذات تشتي كو ديرو كده بزانبوني عودي كان نهي جوت ما ذات خد دياره ديروك نبا شرطن ذات بروج بسالان ذات بخاب بلدك اب قم لكم تشهوي تشيبو نوبر كي جان تشيبو يعني بقص دولة ام بين بيجيب هبل رابون جبوك او تشتي تشيكن ذات نتصادفه وجبو ام بين دولتي مي هرمي بين دولتي داگر کر يعني ام بين وك عقلينه وك
سريكاني ذات أوجد غاصب براسي جبر زانن أو أم بين جبور سوري تاني أم بين سلة غذائية أم بيجن يعني وك أم بين عفرين ذات أم عفرين حكى سي أم زان أم بين شيل يعني عفرين زنجينة بحرها وزنجينة ذات السريكاني جدا أو تغاصب جبر بيها بيتغاصن يعني دسبيكي دسي يعني أم بين إيريشاوي حد أم بين باجاري معكرنو أم بين في الشاقيري سبيو ذات تغيير الديموغرافي تشيبو وجبر ذات يعني هذه كردي كرد يعني جشتي هذا كفرقة ولا فرق بلندا وذات جي هم بين قال ما يعرفين ذات أو جي يعني حاجتنا كيكو عم بيجي نشوفاس بهذا نشوفاس قوات ذات ابنها أم بين تشتكونا بالرجانة جي تشيد بين أم بين حركات كأوجي تشيد كن كأوجي فلسطين خبشان ويتكن ذات بيليه يعني أري أنا دولتي أم بين ترك عسكري الفالور هنا بالذات قال لي من كردي ذات فلسطين خاط كانوا ذات إيريش يوان جد كنا من هاش بو بين هرم رزقات كده طيبات بجبر أمن ده منطقنا يعني متوسط الشيء بيجم أي سلبوتني هبالي ما زيدا بكم براسي يعني بروجا بر سركفتي وقت أم بين ذي حر شهر هرم ذات أم يعني أم بين كما بيتر يعني جبر إنه وقت رقم بيجم بتشقص سال وفاجئ وعني زمان ما ندرس ريجيمي قلت مش دس أم بين قريجة ما قلت يعني فقط ساجي فقط أم بين تشتكي ورقة هاتي شيء بيزات نبى شرطنا خلك الدنيا يجي زانن بس أم بين بقرتنك هي وكرقة هي جبر شغوي هي هذا هني مالنا بهذا كات دم ده أم شهيد يقارو كات بلكي الشهيد ده أم بين بيتر إيكو أم بين شهيد الرقة بلكي نا أم بين إيمي كربت بس حمو قال لي إيمي كرد بري أم بين حوالي ميتن أم دركاتن أب يعني راسي إيش بس خشيك بله هاول نوروس بله هاول نوروس جبر كده ما شيء دبر بداوية بدشم اس هما جبر نرخاندنی وجه سپاسیاوات که نوروز اندام مجلس گشتی پارتی یکتی دموکراتیک لباشر رقای به مرا آمده بو هر وها برس فرحان داوود هفسرو که بیرا ریخستن یا تفجیرات جواک دموکراتیک تفدمه یا کانتون حسه کشی میوانی می استودیو بوش بو بجداربون و میوانداری وجه هم گلک سپاسیا ودیکن بله بینرین هجا یک جمجاردن یاکوب تایبتی من خواست ام سر راوسن و قلاویه که بکن اوجیم لحفته و چهار ناوندان لدروی ولات لگلک ولاتین جهانی جبو شکاندنا تجریدش بو آزادی فیزیکا ریبر عبدالله اوجلان و چهار سریه که سیاسی پرزیریکا گل کرد ادی پینگا و کاتیا دست بکرن جبو گرینگا و پینگا و جب میوانی می هجا لباجر استراسبورگ که فرانسه کرم گوک هیا هفسرو که کن مده کرم از دبیجم دما خوش به قواد بش بوم اف پینگاوه که برفرهی هاتیه دست بکرن تکیلدار بی پینگاوه ام تخواستن چند وسا آگاهیان جوا ور بگیرین گلو اف پینگاوه کو آوه که برفرهی بقاسی هفته و چهار نوانان هاتی دست بکرن جبو پلانسازیه و که چه قاسی دم و آمده دکر او دمه که چه قاسه و اف پینگاف آمده کاری دکر که حتی کوه کاری ده جوتمه هده و پینگاوه راکینن بله امجیج حوالا خبرکاری رونای تیوی را سلاوی خود چین و سرکفتنی دخوازن یعنی برای ساله که دما که تجدید لسه سروکاتی هشتر بو گرانتر بو کرم دسپیک کرم برای کم دسپیک از دخوازم اف کامراته هنه که سریته هاتیا قد کرن کتوی یکی چهار سر بی که کی ولاتیاد نامبر سری خود به باش به بله وقتی باشه به کم کدنشی کرم تو بکاری به کم کدنشی سریته بدانه که بله وسط تمام کرم بله من حالتا گو هدار دکن بله نهم من دبیز نوسا بله من حالتا گو هدارین کرم يعني بري شاش مهاجي دما تجديد لسه سروكاتي جرانتر بو وسا دمله داينستان دنه دا ام بيجن بالدوستان را نقاش كرين هر وها دناوا سازو دزگه کرده دا نقاش که بو رنگی پیشکتن هبو فقط هم دبهیز نه بله کرم من حالتا گو هدارن يعني جبوي كو ام بيجن بروسيدور رسمي بين بيكانين وبسازي دزگاه دولت را ملي تكنيكي ورا آماده کارن
her wiha ji bo ku pêşwaziya bi sedan Kurdistaniya û dosê Kurdan li Strasbourgê pê kirin şeş mehberê komîte amadekar ketibûna wa liv û tevgerê kar û xebata da ku bikarbe dehê cotmehê da ji bo pêngava ji bo azadiya fîzîkî ya serokatî û ji bo pirsgirêka Kurd û Kurdistanê çareserî bû rengî hemleke navnetewî li dest bixe em dikare bijin qaşî berê şeş meha warê teknîkî û berê şeş meha da jî duwarê fikir raman da nîqaş bû rengî em dikarin pênase bikin. بله کرم ji ber ku ez temaşa dikim heman bije li Awropa li welatên Asya li gelek welatên cîhanê ev pêngava we hatiye destpêkirin lê tişta ku ez dixwazim divê çarçoveyê de ji te pirs bikim ew e di nava welatên Awropa de bi taybetî ji ber ku hûn li wirin pêngav rastî eleqeyeke bi çawa hatiye Yani em bêjin pêngav heftê çar nevendê dünyayê de hate li darxistin û bi çar parzemînê dünyayê ve ev pêngav hate li darxistin bi taybetî em bêjin li Ewropayê li serî da li Almanyayê li deh navenda û her wekî din li navendên girîng paytextê Ewropayê yê girîng ev pêngav bi daxuyaniyê çapemeniyê hate ragihandin. Yani xusûsiyeta vê pêngavê cudekariya vê ji çalekiyê dinê yê Asyayê cudatir ji bilî gelê Kurd dostên gelê Kurd kesên aştîxwaz kesên demokratîxwaz kesên çevkir kesên bawermend kesên li hemberê şer bi pêşengiya van ev pêngav hate pêşwazîkirin ev bi pêşengiya van ev pêngav hate pêşxistin him duwarê çapemeniya dîtbarî him jî duwarê çapemeniya nivîskîva ji dova eleqeke mezin di asta Ewropayê da nêzîktayî heye û em bêjin her kesekî ku daxuyanî dabe bi milyonan temsîlê nûnerên sendîqat ke û bi milyonan endamê wan henin desa partiyên çep yê em bêjin ekolojîk disan bi milyonan bi hezaran endamê wan henin bi wawê deqa ku daxuyaniya çapemeniyê li Ewropa hate ragihandin em dikare bijin ji çar aliyê Ewropayê her wiha çar aliyê Dunyayê ku heftê çar navendê ku daxuyanî lê hatibû dayînê bi milyonan insana ev temaşe kir û tişta herê girîng naveroka em bêjin daxuyanî bû ew kesê ku daxuyanî dan em bêjin qala çareseriya pirsgirêka Kurd qala rewşa rêbertî qala girîngiya rêberapo kirina wî her wiha pêva girîdayê qala çareserkirina qaos xitimandina şerê rojhilata navîn ev de xuyakirin paradigma serokapo çawa şax li çar perçê dünya çawa li Ewropayê dide divê pêngavî de careke din wisa şember deke de ber çava merid kare bi vî rengî bi vî awayê wisa pênase bike. Belê ji xwe kerem li gorî nirxandinên te jî diyar dibe ku pêngav eman jinha de dengvedaneke zêde li daya avakirin ji ber ku hem bi aweke rêkxistinkirineke xurt û hem jî vê carî bi ferqa xwe ya piştevaniyeke xurt ya dostên gelê Kurd yên li van welatên cîhanê diyar ku ev pêngav wê di rojaveke sereke ya hem li welatên rojavê û hem jî ya cihanê de ji cihê xwe bigire tiştekî dinya ku ez dixwazim û mereq dikim ji ew kerem niha destpêkirina pêngavê me dît amadekariyên têkildarî pêngavê û xebatên ku ev demeke dirêj hûn ji bo wê yekê dikin jî te qala wê yekê kir lê ev pêngav wê heta çi qasê dewam bike Heta ku azadiya serokatî bi fîzîkî pêk were wê dewam bike. Heta ku pirsgirêka Kurd bi rê û rêbazê aştiyane bi rêbazê li ser asta siyasetê ku çareser be wê pêk were. Heta ku em bêjin pirsgirêka gelê Kurdistanî çareser be ev pêngav wê berdewam ke. Heta ku em bêjin xitimandinê li rojhilata navîn qaos û şerê ku rojhilata navîn dewam dike em bêjin di navbera mezheba da ew nakokiyê kureyî ku însan hevdû qir dikin dikujin heta hebe ev pêngav wê berdewam ke. Dîsa heta ku faşîzm kûr bibe di navbera gela da nakokiyê pêş bixe gela bi hevdû bideşkênandin ev pêngav wê berdewam ke ji ber ev pêngav hêza xwe çavkaniya xwe ji ferasetê serokapo ji ramanê serokapo ji paradigma serokapo digre paradigma rêbertî jî netewa demokratîk e hemû rengîniyê gela qebûlkirine bi hevdûra jiyankirine ne kuştinê tercî dike li hemberê kuştinê jiyanê tercî dike
لسر و اساسه سری دا گل کرد دوستن گل کرد یک پارادایما سروکاتی فهم کرنه د رح خدا د فکر خدا د هست خدا دانه رونشتاندن د میجی خدا دانه رونشتاندن حتی اف جیانا برومت که وسا بسر نکوه اف کارو خباتین جور به جور توپ یکن دواره ایدئولوژی دواره بیردوزی دواره جواکی دواره سیاسی دواره اکولوژی بگشتی وسا ای وقت جواکی کرد و دوست گل کرد و اف پیواجو اف پنگاوه دوام که حتی سرکفتنی تاجدار بکه ملی کرم گوک هفسروک کنمده لباجاری استراسبورگ که فرانسه تو بو بجداری برنامه ما طایبت به تکلداری پنگاوا کو و دای دست بگیرن جی آگاهی ببینرین مرا پار و کرج و بجداربونه تا جی گله سپاس دکن دنا وادم پیش تا جی تکلداری وی مجاری مجار کردن هول بدین خباتن و یند وی پنگاوی دا جی ببینرین خوین رونهای تیوی را پار و بکن و جنها دا جی جواره سرکفتنی دخوازن بلی بینرین هجام ایروژی به برنامه طایبت ما هول دا هم ایریشن قرکریان داگرکریا دولت ترکیه ین لسر حرمی پشت پرده آوی بیدنگیا دقادا ناو نتوید او هر وها بطایبتیش دروتیا دولتین گارانتور ینکو دبن سدماکو اف کمکوژی لحرمین باکور روشتات سوریه پیک ورن بو بینرین هجارا پار و بکن لالیه کدن پینگاوا آزادی جبو عبدالله اوجالان و چهار سریه که سیاسی جبو پرزریکا گلی کرد جی یکی پینگاوین سرکی نمازن ینکو گلی کرد او دوستین وان لبقاسی 74 ناوندان داین دست پیکرن مخواست ام دوی برنامه خواهد طایبه ده بریا میوانین خواه بو بینرین هجارا پار و بکن ام دبیجین حتی جاری کردن ورین پیشیا و ببینن دناوا خیر و خوشیه ده ارشاد و بختوار